Karibhoy District Cycling Association balapan ya do General Secretary uba mipli watlang ulakan hoy risa na kabenta ka jingla benilek kai bha jong kinong ilek kai ka Lympung National MTB Championship ka ba arpo ha Panchkula Haryana ka blasdang na do ka arpu praterik hadu ka lai puai terik hau benai bladem lapan long ya ka program pendon burom ha petrol pump down gate nongpo na kabenta ban ai burom mi kinong ilek kai pelala ban penjop hakajingnya Saikil. U Kevin Lingdo ulayok kur artli kita kema rupa haka youth category na kabenta ka XCO time trial bat kema start. U Aaron O'Neill Karpuri ulayok kur ya kata kema ksiar katba utaitis CH Marak ulayok kur ya kata kema rupa haka downhill elite category. U lambor mi pawa ulapoi ka kerdan ka basan jong ka XCO junior men category kat bau Fabian Killat ulapoi ka kerdan ka bahinyo jong ka XCO youth category.